Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili radio inkeza. Lami igama ngumfeza ngintuthu ngakho malubathi la sibona amagomede. Ngana wethu mhlawumbe umuntu usemusha kuleli khasi zophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu zenzeka lapha endaweni ke yasephelandaba kwamhlabela engane eNingizimu Afrika laphana ngane zakethu enkabeni KwaZulu Natal eMangoza ke laphana ke kuzokhumbuleka kulonyaka esiphuma kuwona kwinyanga November kudojelwe kwabulawa inyanga edomela ugodo lalamankankane ngenyanga uyaba lwezihlamvu ke laphana ngabalisa abagcina bangatholakala ke laphana bathiwa ke bagcwala amathafa esikhathi baqeda ukumshiya edindeleze phansi ke laphana wey'ngane zakwethu ke ikhasi lakho ugodo lalamankankane lokuliqhubeke njalo elisebenzisa indodana yakhe laphana ke laphana lacela kubalandeli bakho ugodo ukuthi ke liyacela ukuba ke liqhubeke lisebenzisa ikhasi la ku Facebook ukuba ke likwazi ukuthi ke liqhube umsebenzi wakhe ubaba ugodo olalamankankane. Kodwa ingane zakwethu ngiyacabanga sakhumbula iclip yakhe laphana ubaba ugodo olalamankankane ukuthi ke wakwakhuluma ngokuthi yena umuntu angamdubula laphana ke naye futhi ke ngekuphela isikhathi esikakanani uzobe ke esemlandela. Sesibona laphana ingane zakwethu ikhasi ugodo olalamankankane laphana ke indodana yakhe ibhale ukuthi ke laphana ke isive lenza njalo laphana kuthe ke Mangoza sefufa abasola abathathu ecaleni lokubulawa kagodo inyanga bedubulana namaphoyisa ingane zakwethu ke laphana ke bhale kanjalo ke le ndodana yakhe ugodo siyabhala futhi laphana ukuthi ke futhi ke ngisazobaqeda one by one kuseyisiqalo lesi nomunye ke ohlukunyezwa omunye umuntu engitshela kukho zinyane lemvubu ladliwa zingwenya kwacweba iziziba. Ngaza kwethu ilobe kanjalo indodana yakhe eqhubeka nokusebenzisa ikhasi lika Facebook laphana isho khona ukuthi ke iyangokubaqeda laphana ke abantu okuyibona ebadubuluyise ke laphana ingane zakwethu. Ngakuthini mhlawumbe kwakho kuphawula ngalolu daba ke sivehlana comment section ke ngizolwa kuvo ngalolu daba. Mina ngilasibona ingane zakwethu sengiphuma nje na kuRenthembisa ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho kusubscribe bani siphatha kahle nibe nosuku olumnandi. Nansi ivideo omunye ekade esikhulumele malana ke nokuthi indodana yakho ugodo enamandla kayise iyona impela esiqhubha amandla kayise. Nansi ivideo ngana kwethu sihlala kwivideo elandelayo ngithanda khona. Yasolakala ubeshana ngathi khona indodana yakhe ebukhali ubeshana ethathe ikhwama kayise ubeshana 24/7 ubeshana ipizi endunjini ubeshana iyaphehla ayilala ubeshana kubonakala ngathi ubeshana umvelasi umthembu uyaguquguquka ubeshana ethunini lakhe ubeshana abakahlo